Tengahing pandemi COVID-19, Bank Perkreditan Rakyat nenten dados maduit tetujon sani nenten janten. Sajroning nampenin resesi global, BPR patut ngelimbakang sektor usaha mikro kecil dan menengah, kedadosang pasar sani sampun janten kawenten nyani. Sekretaris DPD Perbarindo Bali Made Suarjo Mausang, indik pengerencana pasar BPR inggih punika sektor UMKM. BPR ngelimbakang usaha kecil miwah menengah saking kramel sani ketureksain dan ngelimbak ring sektor UMKM. Pengerencana BPR nenten muatang ngeruruh pasar sani durung pastike. BPR sampun ngelimbak ring tengahing UMKM miwah kramel. Kramel manut dani pindah ke dasar wiadin wit sani kokoh sajroning nampenin kahanan resesi ekonomi global. Manut dani BPR kekan tenang iwang yening ngelimbakang pengusaha besar. Sangkaning pengusaha besar pinidangan keni krisis ekonomi rumasuk resesi ekonomi. Sektor usaha mikro puniki sampun pindah ke paha nasabah setiawi di nasabah existing BPR. Made Suarjo mastikayang BPR nenten dados iwang nargetang pasar ringkahanan saneka arepin BPR mangde satieung limbakang sektor UMKM. Wirnaya bisnis Bali nguningayang.